Da kajing sokya halor kajing alat ki kenhuan ke manabar kajela ban khayi pateng harilum khasi lengba kajing trading license naga Khasi Hills Autonomous District Council. Hagasi ba arjung tayo ka Federation of Khasi Jantia and Garo People ka lalit bani kendo ya Chief Executive Member ka KHADC ba Winston Tony Lingdo bandawa ba amdai ban ai trading license ya ki kenhuan ke manabar kajela habakla dan lupa ki try jela ki belat try ya ki kam. Haka kadar tarik jemang arhajar arpun rio ke FKGGP sengkemia apa okjinglam Assistant Secretary uba Regional Thaba rengkat bat ke FKGGP seora circle apa okjinglam Presiden uba Carlos Karmi kilalit bani kendo yu Chief Executive Member ke KHADC uba Winston Tony Lingdo kini kejing kendo kalong ban penpau kejing sokya halo kejing jelai ki agensi nasyabar ke beyok ban pentrikam apa okjinglam Megalaya wat lagi babon kita rajela kelas sedang ban penyat yakum kini kejat kam. Uba Regional Thaba ulapan pau bagajing temu jong keseng kalong pantip ikrukam ai trading license syagini ki agensi ki bana syabar. Hagini kejing ekran Chief Executive Member ulapan syai bakadau kuwa penlong ya ka District Council ban ai trading license syagini ki agensi. Kini namar babonik agensi jong itrajela kem jeshim bantah ki tender kebal pelat dik sarkar pedeng ne dek company ki bana syabar. Nalor kene ke FKGGP seora circle kalau ujor ru halo kejingrung jong kitrok kibadan dengan registration number nasyabar kumna Assam, Nagaland, West Bengal, Bandung Cikithan Majai, ban kit motion bat kiwe-kiwe kimar. Kani kalau penlong yi try jela kibadan trok mensengu bitar namar ki kali jongki ki hak ban sange Aslam, ban penthamai ki kot gisla kat kum kaahan. Kat bagi kali nasyabar ki yok ban yahat lat luoj. U Chief Executive Member ulapan syai halor kani kebenta baka ki HADC kamla ban khanglat ikini kali namar ki wan lengba ka RTO nasyabar. Ndai ulu kentu ya keseng manda ekran bagat tenat transport ban pet benia agi permit ban khanglat iki la dan kalan. Na kalian keseng kala kentu ru Chief Executive Member babarok ki bawan kamai netre hapo uput usam ke District Council ki dibandan ya ka trading license ke babiang. Jing issue ya kini ki trading license jong kini ki security agency ki balaba. Hagaba ngi baka kejing expert jong kini ki security agency firm ki balabar hagaba ki hun ba ki ko sama jong ki laut ki nam namar ba kejing si ki jong ki ba jaka ik ba ki put maki ba hagari kini department kalau ka ba hagari department kalau ka he hagari ka private ne hagari ka public sector. Dia harga syam ba adin ngelak disco show CM habai dia begini dan kalian ngejogi ba namar ba ibut pat kini ki local kejongi di bawah jumpat speed ya kini ki tanda di bawah napo ki central government na kata-kata kudu kecing ya ki nomor ba la syamba man bagi check kini ki tanda di bawah jam ilaka kini ki local security agency kim syamala ban participate ani kim syamala ban board akbide ban ya hak kata tanda ke tina kata-kata ngi ke nakasengi wan pesno bang long ke kijak awareness pesno kini ki security agency ki bidan ako shulong ya ke bahti la seng hi daki pardok perstam jini ba soba bagi participate ya kini ki tanda tiba wan namba ka central government tang bangin la ban te nakam yang ada kejuan dengan security agency kalaba des koiru ba laba kikut ikiredu long happy banya long akbar bat kini ki banabar tang ba ini ki security agency ki ba nabar ki nomla banyo ikutilisan tang bagi nomla ban participate atau ki jing hakini ki state jongi ke di lada pimentas persyang ban langin khanglat din ba kanika district council tu bagi semjike nomor ba di lokal jongi ki participate ya kanika tanda ke bawah napo central government di hakini kenjat sengi bela ya di layo kajing ujo lagi parodok persnam ki bedon ki pemajai baya le kam kai pedang kam tamaka kam kai motion des akapa nomor kumbangi ui kumbangi tiap i ba kini kenjat sengi beladap na kalian jok upload kalau permi kata koi ko dar kapa pang ba barok ki kali kamai ki di ban yang dekat up to date nadu ka permit nadu ka fitness berkan tata di hadian bakakut kalau permi ya kata ko dar di kini kali barok ki bomdan ikat islam barok layak no barok ki kumbakalong hadu mentahi kalong nai pesan-pesan mati kali kian kibadai jongki pardo persnam jungi di banyo ban khai biang sasian ni haban pendiang ikut islah di hoi le sina kaliang jong kaseng jungi mdan yai ban persa habede ta di barokai ki pardo persnam jungi ki habaki fuan ki pentib ini ro ki la pentib ba barokai ki lele ikut islah
ban pedap ikut Islam mereka ika ba pelong pada yang banwan seni banwan banyak keren banyak kendu yang Islam kalau bah kini ki kendiat sengi hadian bala wan kata kodar ki kali na po asam ki S ki NL ki WB ki wan mentah po majai banwan ban kamai ti na kalian joki nok sok nang tiro ki nok hai nang tiro po majai ki pentep ini ba kini ki kali ru undi bora ki kasih ki wara hida ki wei pat ki mo ki barjela yakini ki kali ban khai hang ke kumar ba menta kumakalang po majai ki kali ki dan tangat tu kan kali ki ba khai po majai dede na kata-kata ka wei ka kali kayo lai trip so trip dede na kata-kata ngingiwan seni ban pensngoi ICM ban hakabiade bat ka trading license bakini ki kali ki de bandan ki trading license ki babiang kanang balada na kali ang sang jongi kin lek ban chak ki inlek ban chak ki ki kali lada kim dan ki trading license kabumbet kinwan seni ban le ki trading license tinggal ekran isai be isi amru be imdai ban aya kini kita ding lasan lada ki wan sani dai ladang ile yang ting isyak ladang ipen sange aki lada ki wan sani ki yo ta kam dan cumet kata karkom kata ka jengya yang ti ka jengi tena kalian jeng isi amru ila pensai ong ba ya ki kini ki kali ki bawana bahar kum ki AS ki NL bat ki wei ki badai na ka RTO ka bana sabar i imdan kanu kalen ti ke ba nong bat khanglat ya ki bakum kita ki kali nomor beli ba ka RTO jongki ka kamiadan je dai ai ba kanika nang ni ka office ni te yong ba ya kini ki kali te in habban ya keren ya ki board jongki jokum jong transport department ka badan hanika jela ka tani ba kan hab ban pek kami benia ya kini ka ki bakum kini kali laki dan yang kata ka permit ka basya ya ki baken rung kom sabardar kontak ter nomor kumbala ya karan hantai kalong ba wat ki bas ki bawana asam ki ha banyang no tahang ni kemla banong bandung sekendong surat maka permit jongki kamsha baniat kumta ti nakaliang jongi to nilai karan badi ba i hakabiadai pat dia bakini ki kali ki badai jongki try ki badai nakani kacela jongi ba ki RC jongki pede ki de da ka kacang jongki non tribal ti hakabiadai bakani ilakular bayak kini ki kali ti inom ai terding lesan lada nakaliang jongi kisang ngila syak yaki lani ipen sange yaki lada kimdan katerding ti nakaliang jongi ilakular bayin pek nakani katayo wanwan lada ila ban penbek ya ka bakuk kata ti hakabiadai pat kiwi kimat isu ki bangilia submit lang man takasi ti nakaliang jongi ilapan por nangi bang bahadu panaga yaw yai in submit ya kiwi pat kimat kiba kumbiadai pat kiwi terding lesan haki dukan lani ki bat kiwi pat kibenta ke nakaliang jong bangilia karan ya tai sani bah nakaliang jong i ong balada insa syak nanta lada kaladan katuka adar makadan ka adar nakakut kaba lakhang banbu i katuka non tribal kiat apo mcai baju syak iki kali iki por balalai te lada i ong balada kakut kalasya insabu biang ya kanika non tribal syak kiat ban syak biang ya kali kanang bakan yarap kumdoban khangla kita kali kiba dei tak jong kiba jela Lele, pikalan. Kanda pi tharai kanne ka bisa. Kali jona kanne. ba ka hospital te kala ajkai nang di Binti aswa hang ni hadu nda de por kamo. Sister, hap siu kat noma? Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka koridor.